Eegee mataa keenyaa kadhatu, biyyaa kadhatu, du'aa'ii ta'a baarsaatii fi rabbii keenya ni sardamne, haqa keenya dhabne, amantaan dhiibamne, sabaani dhiibamne, qabeenyaan dhiibamne, akkana jennee rabbii keenya akkana yoonii fi harka ol qabne, rabbiin harka qullaa nun deebisu yaa ambiyyo. Hadiisa bereeda, hadiisa waaniin itti siimii saaluu hin qabne, la'ansurannaki walau ba'dahiin. Du'aa'iin nama sadiin hin deebifamtu. Sadeen irraa takka du'aa'ii nama miidhameeti jaan nabiin alayhi salaatu wassalaam. La'ansurannaki dhuftee yaa du'aa'ii nama miidhamee dhuftee siifiin tumsa yoo guyyaa shir sibiraan jira roorroo nama akkana si godhe sirraa hin dhorka abshir. Akka gaafa qaallichi qaama hormaataa dhiira keenya irraa jireen jirruu beek. Akka qaallichi harma dubara si qaraasifte anillee nummaan tiyyana qaraasifte jette isaan dubbiin bakka sanirra waliin ejjitii beek. Dubbiin bakka sanirra jirti. Salaata tokko keessa yogguu taraa lama negee kadhan. Hazuurii, haasirii, hamagriiba, waliin dhaq. Hanga nageyni jabaa nu garsiisuudha kun. Hanga nageyni jabaa. Wal dandeeyaa waliin deemaa jaanii bar jarri mootummaallee wal dandeenye waliin haa deemnu jaan. Nu isaan dandee jira malee isaaniin nu dandee deemuu ni jira. Tana na katabadhu laammatatti. Wal dandeeyaa jaansan ni beeyta. Nu dandee deemuu ni jira malee isaaniif nama silaa eegan dhiisaniiti. Nama silaaneyin hawaasa kiyya kana miskiina kan ka isliminnaan nagee jaanii nagee an bobbee galu kan abar kana beegan kun yogguu hadhaa'ee gabbaa abar waa akkana mookan hanga hadhooynu numa tatteenya hangartu ka amantaan dhiibam ka nabii keenya sallallahu alaihi wasallam arrabsan ka haadha muumintoota arrabsan ka maziinni keenyaas numa gubatu ka nama keenyallee ibiddatti shidan meetuffiin tana olii tamumaa ajjeesaniitu mamaan dhiisinii qilleensarra ol baas. Kanaaf wanni kana giyaa hin jirtu. Ammoo hoggaanii fi namni tokko annagee hin barbaaduu jee shari'aan islaamaa bakka gartee du'uu deemtuun nama birraa dhorkiyyetu. Dura gachiisin jettu kanatti haasiyaa laalchu. Hanga dandeessu firraachiji sanbooda gartee kuttuu sumaatii miti shari'a islaamaatiin beebee isaanummaa nu bar bakka sardamtanii oomasanii nuuf irraa miidha jala kottaasaa jaani isaanummaa nu bar ni jaani yogguu dubbiin jabaat hanga gootan godhaa jaani isaanummaa nu maaliif lubbuu yogguu kokkee dhufte geeyse lubbuun kokkee geenyaan namni ni quufu kanaafi banii qaynuqaa lolli banii qaynuqaa guyyaa badritti ergaan rabbi alayhi salaatu wassalaami lola geggeeyse halkan keeysa allahumma yaa rabbii kiyya yoonii fi ummata hangana wajjiin amanee jiru kana fixuu barbaadde as booda namni si gabbaru hin jiru quba qabaadhu jeen halkan keeysa barni way waate Abi Bakrii ol ka'ee yaa ergaa rabbi nigee du'aa'ii ni dhaabije nigiya rabbiin baay'ilama waasitti hin furu gee dhaabije osoo du'aa'ii kana kadhatu ansoolaan ceekuurraa lafa bu'e ansoolaa salafaa irra ceekuurra ol deebise laqad alhata je'een yaa rasuula rabbii honga geeyse du'aa'ii arraata nagee dhaabije hoggaa hangana gartee jee booda hundoo Jibriil waraana isaa fudhate maaka akkana laal dhukkeen itti godhatte kun gartee maa fiigaan dhufirre amnarraa ka laal kunoo Jibriil isinii dhufe tumsi isinii dhufe jeen samii torban irratti illee ummanni nafne jeen akkasi qabbana buusaniif guyyaa inni achitti badritti geggeeyse
jarri yahudaa hundinuu ni suukannaawee kaaniiti akkamitti akkanni kun ummata keenyatti ummata gartee mushrik arabaa dalagama jaanii jalqabni ahadii diiguu maal ta'e intala muslimaa ta magaalaa banii qaynuqaa dhayte takka meeshaa gurgurattee bakka takka isii kana gattees jarri tumtuutoo takka warri yahudarraa ta'e tumtuu yahudaa tokko miyyoon ulaale haajaanii ni bar ani sillaaluu shari'aan tiyyaayya manaan gootu jetteen shamarran gaafa saniitii beek ani sillaaluu isin dubbisuu shari'aan ayya manaan goone isii kana taa'u jirtu gama duubaa kana huccuusii fuudhanii fooxaa gama gubbaatti olidhan huccuu gama gubbaatti hogguu kanan lafaa ol kaate qaamni isii maan mul'atin qullaa gama duubaati huccuu walii hidhamtee jirti achii ka muslimaa yogguu aslaalu akkamitti miyyoo teenya kana goote yogguu jaan maan dhawiin jarri yahudaa too maan dhawiin muslimni nii fi jarri maa walitti hin bayin awwalli diigiinsa ahadii habanii qaynuqaa jarattiirraa argame akkasitti ergaa rabbii ganda keeysaa isaa iyyaas isin harma taa'uun hin mallee jaanii waan xiqqoo waa fidaa beek dhuufuun maal biraa dhuftee jaan ni yaadattaatu dhuufuun maal biraa dhuftee ni yaadat kanaaf nuti rabbi kadhachuu qabna zaman ammaa kana keeysatti waan negi yaaquu qabnuuf jecha ammaas nama itti roorroon itti jirtu rabbi kadhachuufi nama muslimaa ka zaalimni ajjeese harki zaalimaa isaa ajjeese abad dhiini namaa nafuu beek dhiini namaa dhiiguma ilma namaa ta'etum maa amantaa islaamaatii hin qabaatin dhiini ilmaan aadam nabiin alayhi salaatu wassalaam nama amantaa teenyan qabne jeelaa ahadiidhaan nama taa'u jiru walin xuynu jennee osoo wajjiin taa'u jirruu isinirraa yoo kaatanii ka ajjeeftan taate shurufkaa jannataan agartanii quba qabaadhaa je nabiin alayhi salaatu wassalaam shurufkaa jannataa hin agartanii je gaaf tokko hadiisa bukaarii mee dhiiga namaatiin si hima yaa dhiiga namaatiin dhima jiru gaaf tokko kayeeti qaallichi kuulicha kanarra osoo gaala tiisuu namni tokko deemaa dhufe aboo qanqalloo tiyyatanii midhaaniin hidhadhee deemuutu haanni na duraa citeeti matni bukaariitiin siimu jiraa beek hadiisa bukaarii gaala teetanarraa sakaallaa takka hiiki nakka inni jeen luuqaa kiyya kanaaniin afaan hidhadha gaalli hedduudha habbaan takka bila kana laalti waa haateen deemtu irraa hiikeeti kuulichi kun kanneef abbaan gaalaa yogguu deemaa dhufe mee gaala kana maa sakaaluu dhabdee jeen gaala kana maa sakaaluu dhabdee jeen bar sakaallaa isii gurbaa tokkootiitu karakkate waan kadhateetiin akkasi kanneefii jeen dhawichuma dhaweetti ajjeese gurbaa kayeeti warri isaanii haa ibaluun keenya akkami jire jaanii gaafatan fayya dhabee ni du'e ni owwaalee bari jeen akka bereedattiin owwaalee jeen dhugumaa jeen jeen ammoo qaallichi yogguu sakaraannitti jiru wanni itti dhaammate nama tokko kakaraa akkanatti ichi dabru jiru hoorree yaman tokko meena ol gori jeeniiti aboo an du'aafiin deema akka warri keenya nan eeyin sakaraatatti jira ani ibaluu ilma ibaluuti hogguu wal gahii bakka hajjii dhayte na lallabiina himi jeen kayeeti yogguuchi dhaqe mee boobanii haashimeenyuu jire jee gaafate maa damiinni biyyaatti as hin bayin maal gurbaa tokko dhaamsana biraa qaba akkanatti niin du'e ibaluun na jeese sababaa sakaallaattiin du'e naa gandan na himi jeetiin akkasin na dhaammate jeen kaanii gurbaa ishorro ifatan aboo ati gurbaa keenya maa jeefte jaadeen ani na jeefne jeen takkaa kakuu shantam kakatu takkaa gaala dhibba lafa nuu ka'uu jeen takkaa kakuu shantam namni shantam nuu kakatu namni shantam nuu kakatu bakka gaala dhibba bu'a namni shantam
qaallichi gaa biyya keessaa fudhatama qaba ka'een nama oli qabee bar kakadhaa jeenas baa intalti takka wanni isiin jette ati yaa warra dhiinni itti galee ani hin kakadhu bakka kakuusan gaala habbaa lamaan isin kannaa mucaa kiyya kana bakka kakuu kana narraan fidinaa jetteen nuti gaaluma barbaannaa as kan ijaaniin iddeemi ijaaniin tokkommaas as beeti an mucaa kiyya bakka kakuu tanan dhaabu ifiifillee hin kakadhuuti gaala lamaan keessanoodhaa jeen gaala 50 irraa yogguunii fi lama fuudhame meeqaaf afur yogguu fuudhame 40 jaamire warri kakachuu deemu meeqa teere 48 ha namni lama gaala kannanii baaniimi namni 48 riira seenaniiti kakuurraa hafarsan ajjeeseen jiru gurbaan kun ja'anii wallahi nabii rabbi alayhi salaatu wassalaam kaje osoo amannin geeyni namni 48 san ijji kanatti irraa banattee libsattee ol kaatu takkallee hin jirtu je dhumanii jarrisan dhiiga nama sanii rabbi baase dhiini namaa akkaani fokkota ammas gaaf tokko gurbaa tokko qaallichi abbaan isaa nama tokko qale ni ajjees yogguu inni morma itti muru akkana qaluudhaaf akkana jii ollaalee nama ragaatti godhatu dhabee yaa rabbi namni nan itti madhu silaa waan jiru yaa ji'a kanana ibaluu kanaan najjeesee ragaa ta'e jeena sigalu jira dubbiin kiyya yaa ji'a kanana gandan da'imi jeen qaallichi kun jaartii gizeessan fuudhee jira gara dhiisee du'elaa gara dhiisee ka'ee mucaa umma sabbaan kiyya kun akkamiddu yaa ilma kiyya gadmo bee dhabamee meen bee hudhiis kunoo bakka akkasiisaniin ka qalame fuudhee meediis haya mucaan osuma juu isa kana bira bulammaas xiqqaadha ummaa si bira buluurra dhiiruma bira bubbuluu wayya jee isuma kana bira bubbulu mucaan kun yogguu dardare akkuma akkana jaartii isaati wajjin ciise mucaan jechuma rafuu jiraa bee mucaan kana dardarummaa ol garagale akkuma kana wallaale qorqorroo bakka masmaarri ureha bakkattii tanaana duun jiinii itti fela akkana jee wallaaleeti qasqas jee qaallichi maa kana kofaltaa jetteen jaartiin far qaallichaan gaafattee ajjeese sani hogguun isa qaluu kiyya yaa ji'a kana ragaa ta'e je si jiinii kun akkamin ragaa ta'a tanaan dhaqo balchiisee barii je mucaan hin rafne ni dhageyaa beek mucaan asii galeetuma mancaa isaa kadhate laa ummaa jeen an dhiiga abbaa kiyyaa niin baasaa dhagee itti dhiisi jeen galgalatti aanu mancaa wanni jala qabateetuma yogguu inni rafe ol kee haayi godhe achuma rafe bira ni waa deeme haanii ijaartiin iyyite biitiin iyyite maaltu akkanaan dhufe yennaan isuma gaafadhaa je'eemmee ijaartii tana nama abbaa kiyyaa jeen mee jaarsa isii tana gaafadhaa jeen nama abbaa kiyyaa jeen habiitti hundinuu quban qabne kaaka wallaala akkasitti intal mee eenyu ajjeese yennaan eeji akkana laaleeti akkana je mucaa sodaa takka malekka manuma isaa keessa taa'e osoo gad hin bayin tanaafi dhiigni namaan dhohatu ummanni keenya hayyoonni keenya damiinootiin keenya eeqoo ofirraa eegaa jaan eeqoo jaaniin dhiigni hamaadha dhiigni fokkotaadha abbaan fed dhiiga namaa ajjeeseetum addunyuma tanarratti rabbiin irraa hafal rabbiin subhaanahu wa ta'ala hadiisa baraa'ii ilma azib riwaayaa ibnu maaja riwaayaa tirmizi lazawaalu dunyaa aysaru indallahi min qatli rajulin muslimin بغير حق أخرجه ابن ماجه وساه الشيخنا الألباني رحمه الله تعالى نبي ربي عليه الصلاة والسلام كيان الدنيا تنبموت ربي برتي الرسب لادا نموتو قديغا جنة قومن نجان نموتو قديغا جنة قومن الدنيا تنبمو ربي برتي الرسب لادا جان
mee hanga dhiigni namaa sadarkaa qabu laal. Rabbiin ayaa biroo keessatti waman qatala nafsan namni nafsee nama tokko ajjeese bighayri nafsin badiidhaan malatti fakkaannamaa qatala annaasa jamii'a akka nama hundaa'u addunyaarraa fixee laalamaa jaan. Ummata keenya ummata islaamaa mitiin gaafa wal taate arba galaafattee jaan. Namni osoo nama tuffachuus dhiisee namatti tola. Osoo bakkatti yoo namni tokko namni amantaa teenya hin qabne magaalaa tana keessa jiraat amantaa kiristaanaa namni muslimaa nama tokkichaa san eeggachuu agartee qaba. Nama tokko itti roorrisuun qabu amantaa islaamaa nu dhorka kan. Biyya ammaas bakkatti amantaa muslimaa hin jirre biyya gartee jarri kiristaanaa qofti jiraat keessa yoo namni sabaan saba isaaniin ta'in jiraat fedhu Guraagee ta'a, fedhu Benishaangul ta'a, fedhu gartee saba biroo ta'a, fedhu Somaalee ta'a, fedhu Oromoo ta'a, fedhu Araba ta'a. Namni san mirgisaa eegamuudha. Nabiin Rabbi alayhi salaatu wassalaam ummata Arabaati biyya teenya tanatti as erge. Aboo arman roorrifamne biyya isaatii beeki bakki inni itti geessan. Mootii jira hin tuqamu. Faabee nabii Rabbi alayhi salaatu wassalaam namni isa bira dhaqen tuqamu isa bira dhaqaa jeen. Akkasin mootiin biyya teenya jalqaba nama shaahadaa qabateete addunyaa tanarratti mootiin dura amantaa islaamaa qabatee mootii biyya Habashaa keenya kana jechuudha. Biti teenya biyya seena qabeeyti jaratti warri bitaachaa ka ammaa kun warri nama keenya qaqqalu jiru kun dubbiin siif gala. Wo dubbiin siif gala. Yaa wadaay kiyya meena caqas. Warri nama keenya qaqqalu jiru kun warri nama keenya ajjeesee allaattii nyaachisu jiru ka ibiddarra bukkisu jiru kun sila dubbii waa akkanatti naftuuti seenaa biyya tanaa balleessu jiran. Nuti seenaa biyya tanaa calaqqisu jirra mul'isu jirra immoo mee ummanni kun nagee biyya tanaa numa fedhan jettaan maal jetta? Barka armaa sila kanuma armaa jabanaarra waa hasa'uufaan baana sila boo nuti biyya ambaa jirra biyya namaa keessa jirra naamusa godhaa jechumaan qabanka silaa gadillee baanii waan jarri sana achi qaallichaatiitu jaazin tumnaan jaazin mawluuda jedhamu jiraa beeka siboo ati dilumaan an akkanatti afaan banu wati qollee naatti hin qabduu jennaan dilumaan akkana soso'u kana nan gartuu jeen siiviin itti qabu jira. Dilaan akkanatti bitaa mirgatti ciisee ka'u jiru kana itti jirtaan jechuun jiraa barii jeen. Namni armata taa'u hunka yaaboo wanni bakkattii sanii dalagamu jirtu sun ummata keenyaami warra nagee biyyaa booreessu jechuma qabaa barsila. Caluma ji'ee kanuma taa'uun fayyaa dee'aa jechuu barsiisaa bar. Akkam isin fakkaate isin? Maal jettan? Amma ummanni kun nagee biyyaa ni quuqamaafi. Ani waan sana irraa boo naamusa godhaa osoo jaanii ni ummata sanii warra ibidda namarra shidu warra ibidda namarra shidu warra nama qalee mataa akkana fuudhee mataa isaa akka sareetti kana deddeemanii ni fannisan Allaatti itti gallakkisan sabaanii dhiibam amantaanii dhiibam lafaanii dhiibam qabiyyaan bulcha ju'ulleen nu daawwat osoo silaa mirgi namaa eege mirgi namummaa bakkuma fedhetti illee osoo eegame amantaa islaamaatii itti nu ajaja kan hanga namni hiyyaawee hiyyaawu guyyaa achi wanni xiqqoon takka dhufte rakkoo guddoo dhufammoo akkanatti osoo akkasin namaa beekanii namatti tol. Wanni akka nagiyaa hin jirtu namni hanga nagaya qabu waan nagayni ta'e hin beeku namni hanga nagaya qabu waan nagaya dhabuun taate hin beeku gaafa nagayni dhabame waan nagayni ta'e beekam namni akkamin nama akka isaa tokko akka loowwanii gabbaasee halaalcha. Amma ati mee dhuguma saniin nama amantaa ta'e hin qabne akkasii gootaa mee ibiddarratti ni shidanii namarratti qitaa irra qabsiisanii biree ejjee silkiidhaaniif gallakkisee addunyaarra gallakkise. Biyya akkana nama godhu jirtuu jira kanuma gartee namni nu bulchu walumaanuu tokko
kanu bulchu hawlumanunu tokko ya subhanallah abo jara sanarka isati rabbi hadaw amin abo jara ummata keenya akkas god harka isati rabbi hadaw amin nama nagee biyya akkana laaqu barbaadu harka isati rabbi hadaw amin harka isati rabbi hadaw amin harka isati rabbi hadaw amin ma sangize khanis yo tokko jira haso mititi fi kharba wambiro damnunut hijoyne bakka kana addaha la wambiro dadam hijadam bakka kana addaha ma sangize unda yu tokko jirabe khani kat kuwa maal goota iyyite jennaan isin lallabe akkana yettee shimbirroon si hijoyne haa ejaanii galan rabbiin jazaan dhiisu arba ija dhoorke gaafa kan ka'e arba ija dhoorke gaafa kan hore haatee iyyite gabbaate shimbirroon arraas dirmachuu dhufte maal arbi ilmaan na jala gate san ija dhabeeti duraanuu nuutu bishaan isa obaasa iyyaa kana hallayyaa hayaa nu jette iyyaa kana hallayyaa hayaa iyyaatti kana hallayyaa yaa inninis dheebuu itti jira shimbirroo bishaan obaasa ka'eeti jala deemuse hallayyaa irra dhaqanii iyyuu eegatte haa shimbirroon achii bishaan alma jala laftitti dheedhanii eegakkute qabriin arbaa achitti booda'an jazaan kenna Allahu akbar Allahu akbar إلا بأهله ربي سبحانه وتعالى نمني بولا نما باتو بولا سني فما بتدر كمجا بولا كانت أمتك إن يقرأي بالتابو بجران كان والله وبالله وتالله إفما بجران ولين بجران الناس حقتي ناس بجران نمني نما وهم فتح هذا مخلوقا أمنتان سلاما حقول هيك ألتان حقول هو ألتان hoggaa lubbuu qaltan hoggaa gaala qalattan amlee qalaaja lubbuuttiin qulaalinaaja hanga ruhiin keessaa baatu halloo irraa fuudhuun eegalinaaja harabbiin makluuqaahu hanga waa murtanitti dalluu gaalaa irraa murinaaje yoo qaltan malee duma hoolaa irraa murinaaje yoo qaltan malee sarba irraa murattanii nyaatinaaje yoo qaltan malee nirakatti nudukkum divi kasja bar gawati abi talib duwe ali nabi kenya alayhi salatu wassalam idu ya erga rabbi ajerri ke adunya rahute me nam to kolle kabunu malai akam gori nanjate ji diemi abriqati awali wa mi watakallana gamsisini irati salati malin godin akasuma ko tuje ali ke kalli chamanta islam kam khae awale asdebe bar manta islam kayatu yoni bi namni amanta islam kam le to wanda kana kaysantu namni amanta sani khagarte akaysan geggeysani geggeysu yoni bi dagame qabri qotati akasani ti awala yete bar qabri qota wa ana salatu fi ma disa wa laqad karramna bani adam bi rabbi ilmana mani kabaji nin kudise rabbi ko آدم يقوم تفسير جريء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا آياتها نغيست قلتي أمتى أفرتبي آدم كنبي الراتوجة أكو مقابلاتي كنتاي أمتى أفرتب خشيتاني أرمان سيدي أرمان كيسابوي شيطاني متان سيلي أجيغتو أسيم متانا أسيم تبوريدا خمبيكا غابا خان سجودي جنن قال لك مغابو غابتي سني في سجودا جي غابو غابتي سني ردي قوما نما خان وني صدركا أكنت تجيبوني إيجتا وني جيب ويا حجة الودع وني إسان نمتنا متا هي ورنا لغي سنجي حجة منت ويا نراما لجي إيجابا يا إرجال الديوان بين جانين ربما ما في سيب بخياني باتين ثمال ويا الرحمن بيتي تلومان
بين من الرجال ديرو باتي تنواميرو مقاس وديه ما في أمبجاله ندى آجي أكباتي تنقل سديقا نما جنبكو نرامي باتي هندقل سديقا نما جنبكو نرامي جي أكباتي تنقل سديقا نما سابو نرامي بيتا باتي هندقل سديقا نما سابو نرامي جي أكباتي مكة تنقل سديقا جنبكو نرامي بيا هندقل سديقا جنبكو نرامي جي أكباتي تنقل بيا تنقل سديقا نما جنبكو نرامي أبين نما سامو نرامي خجيتا بقى هندل جزيه هندل ربي نرام قولي جيه نبي ربي عليه الصلاة والسلام أجيب كان ما قوم متو إغرانو میں غرباتی تو گاما خان دے میں جارتی دیا یونی فی نمی إغرار کے مانی قولي جيه تبتو تبیروتی یونو سلے تبیروتی جنان دیم جيه فی راو خیر لمّے ایسا دے بھی أني جارتي يواني سينجيسن اتلاك بيجين حقوقنا إسيني زنبول يتيني خاقا چيسي الدابات نمني تكو غابا جارتي تيان خومن أجي رجانا معفو أجيجا يتول لافا رجانا معفو أكلم في جبري والكيس خايني يوني بي أرجي يمالي مرتين ما تقوتي نمسة جيبا من طولي يولا ما كان زنا إساء ودون أركيت رجاء فرسل بربا أبو مفيد آتو أمرم أكد للمي جبري نبيتني وطولي تاني للمي نجير كمالي وني نفيزة للمو آوة أكد آوة للمي غيسة يكو جبري جسوكا يوك كسي كامور ماتا لما ولر أكر تمالي يوسل كيلان كاسلو هنتو تبيرو حاجة سبيلو بينا إسان جتو إسان رجال ما मैं रगा नमा बुयों बर्बादे की मिटे दिया है बिज़ी रगा नमा बर्बादे मिटे मगाला वल बिदत ते नगे हाय मैं बिना करते दीगे नमा रबी दे गेला अकल मत तहानी दीगे नमा करने पुनारा मिरी निरो अमन तबिरो ने वनी फिरते का बात अम्मो नबी रब्बी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नौबत मन कुतिल तून दीनी फो शहीद नमनी दीनी सा रावाले भी सुदुए शहीद है बल्ला बनु नीबने मन कुतिल तून हली हम नल्ले दबु अदेरो यो जारती बंदे अब्बान नादु अब्बाना बोदु फिर रागवी यो सिंगे से तोर जन्नता अतुम्मा फतियो पुलिसा जेरना निनी और रेबिका नमनी दीनी सा रत्तु अबे जसा रत्तु वर जन्नता दी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहीद है नबी शहीद है لفتات الردونا أكد أرمانو لفتات الردونا تريسا مزيد خير الردونا مالي القرآن خير قوة خير قبالي لولي دونا خنون دين وحمزة ودين كافما إن شاء الله كنافي نوتي آدم سي أما غرتي أمني نفتنيان روف جرخون الراس بروس بلالي فنا قدوم تديمو درامات يتنسي Allah Akbar wanni ummanni garte nabtanya ummata garte sabu mafedatu atani kala gansan sirrida abo sirrida mallato dinda garsisa Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar har kasati rabbi halo amin wa amin diye amin har kasati rabbi yala sanado amin رب تيغتاني آمين تينا لما بني رب تيغتاني آمين تينا لما بني رب تيغتاني آمين شندنا رب تيعاية آمين أكثر تيبويا مكة شندنا يرجع سن رب تيغتاني آمين رب تيغتاني آمين دعائي هذا خدنا خدنا شندنا رب نهاجم آمين أمتي سن أمة مسلمة فانا حتى أمة مسلمات أمة سن جنة رب ياهنو آمين dini sani rabbi alamu amin abo bihitun seruma multi mo seramane mulai bitu motumma kabdu nikabdi bitu seram multi jadi sen muhakama tamaniha abo mayata ya rabbi ya sanaka kaitinal amin abo ulang
أمة إسلام كالسن ربي أمة جلس كوكب تياموس آمين كوكب ربي سال تياموس آمين كوكب ربي سال تياموس آمين وانا جاي بار بجلس ربي نوهذا جيش آمين وانا جاي بار جلس ربي نوهذا جيش آمين واي تنجر 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 ربي نوهذا جيش آمين يا رب تركه تيمور عليه آمين يا رب نوتيوم نكم نوهلا كم نوزيك يا رب جلس عندك آمين يا رب كأنه جلس تركه تيمور عليه آمين 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 بلان شري إنسان نمية بيجرب كل إنسان تياديه آمين إنسان سنادة كبيرة بوري سوبر بادني مي بل يا أخي بل يوني بقبلة جو تاجر ممن يراقب راقبلن نتي نجيا كنا متولابن نجيا كنا بينامي ولا بيسادي إلمونا يا إلمي يدين تمان دم بيأكينا لال أمة هاي نجورا بويدي أتجري دي من أجل سيسيجي أنا ذكرت دي بسنتين دي هاي في مودي أبادي هي أتجري تمان دم بيأكين مدا هاي في مودا جلا دلتي خنابي يا أبو جرتين تون جري وري كتاجاهم أمّن دم مجيء هندا ودي قطعان شيء أدى خاصة ثلاثة كمزيد بوبا مزيد بيك أنتم ثلاثة كجباري أمة مسلمة فيدا ثلاثة كمال بالليسة أمة خنا عن بود أمّن بوان ديمو في بين سموت يسكت سوالي ناسو دمدا كبرتا إلا إنسان أكاسا تكيفتا إلى أن نجي نخلو في جروسان نجي دامي نجي دامي نجي تلاني خنا متمزاني تجاني نمني وصولة كيمياء تنو إيجاني أن التولانجا بيركم الله تودي جادرا تكتي جبي سنة كنسيسا وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.